Shafere kanjani bafethu disopomo limecharo 012 aka Dr. Babila baby. You know how we doing. We keep it low but we stay high at the same time and bringing you nothing but the best people in South Africa, the best people in the country. And then namhlanje bafethu kudala ningicela kudala nithumela ama inbox nithumela ama message nithi Jaro khona ucela usilethela uDr. Khangelani bafethu. And then namhlanje we took our time, we took our sacrifices to bring him to you guys. And then now uDr. Khangelani uye uzositshela ukuthi ubani usebenza ngani kanti futhi yonke into uthi usebenza kanjani nizozwela ngaye. Dr. Khangelani unjani? Siyaphila baba njani? Siyaphila. Sicale mhlawumbe ungasho ukuthi uDr. Khangelani ubani usebenza ngani? Okay. uDr. Khangelani inyanga yesintu esebenza ngamakhambi esintu. Amakhambi esintisa. Yeah, esebenza ngamakhambi esintu. Esebenza nje ukulapha umuntu. Sokafuna usizo ngokwesintu. Yes. uDr. Khangelani. Yes. Yeah. Mhlambe mangathi uyacacisa ungasho ukuthi mhlambe ukusiza umuntu like kanjani mhlambe? Okay. Kukhona izinto ezokugula emzimbeni siyakwazi ukuthi siyisize. Kukhona izinto especialize kakhulu ngazo zokuphakamisa umuntu. Izinto zomcebo. Yes. Kukhona izinto zeyithwalo. Yes. Izinto zeyiphakamiso. Yes. Siyabasiza abantu funa ngalo. Ngobani enye into futhi enza ukuthi ngikubize lana ngibona ama comments abantu benza ama video abantu bayakubonga abantu bathi sicela usivakashele eCape Town uzosiza abantu sicela abanye bathi sicela ufike eThekwini uzosiza abantu sicela uze eGoli umsebenzi wakho siyawubonga siyawuthanda mhlawumbe abantu laba abakhala kanje baboneni ukuthi ebenza ukuthi bafuna ukusebenzisana nawe kanje. No but abantu abaningi basezakele. Yes. Abantu abaningi basezakele sekafisela omunye umuntu. Safisela umzala wakhe naye ukuthi angatholela usizo lelo. Yes. Because abantu bahambile abantu siza balitholanga. So mase balithola kimi banethemba lokuthi mhlambe nomunye umuntu angaphinda asizakala. Ongilifi nje umuntu lelo ngisho yasizakala. Yes. And then kuma umuntu mangacheka kuma TikToks wakho umsebenzi wakho mningi kakhulu. Ngeke sawubala futhi sawucela. Kodwa ngizothinta ezinye nje kuphela izimbala. Khona ivideo engayibona ngiyacabanga ukuthi iyo mhlambe engithandile mina. Khona uphethe ikhanda lengulube. And then ngibone nabantu abaningi bayabuthi mhlambe isebenza kanjani. Mawungacacisa mhlambe ungasho ukuthi isebenza kanjani. Okay. Ikhanda lengulube kuyisiphakamiso kusona isithwalo. Kodwa esiza umuntu ukuthi aphakame empilweni. Ingaba noma yini nje kuphela ngifuna ukuphakama ngayo. Noma beyini ofuna ukuphakama ngayo but sisebenza ngekhanda lengulube. Noma labantu bathi ingulube ibulala umuthi. Yes. Ayikho le yomkhulu. Amakholwa angazwani nengulube bathi namademoni. Le inkolo le ayihlangani nosiko. Yes. Alukho la isikweni ekuthiwa ibulala ingulube uma babuza bathi bona bayithola from eBhayibhelini. So inkolo ingela ngeke esikweni inkolo. So lapha ingulube iyanyanyeka. Yes. Ngicela machama ingulube nawe uyabaleka. Then awufuni ingulube. Kunemithi esisebenzisa ngamafutha engulube mhlambe for ukuvimba amaphoyisa imoto uyigcobisa amaphoyisa uhambe udlule nje abafana basemsebenzini bangavinjwa bavele bayinyanya imoto njengengulube siyadlula siyasting. So isebenza izinto eziningi ngengulube thina sisebenzisa for ukuphamisa umuntu ungemi endleleni. Yes. Ubube wedwa. Yes. Bese kuba khona omunye umuntu futhi time cool yazi mina ngiyasebenza emsebenzini ngifuna ukuthi bangiphakamise emsebenzini ngifuna ukuthi bangipromote emsebenzini nakhona ingabe uyakwazi ukuthi umsize umuntu kanjalo. Siyakwazi ukusimsiza kakhulu kunabantu athi ngisebenza iminyaka kwafika omunye emva kwami wathathwa wayesikhundleni wayephezulini lokuhleli but ama qualification yakhe ayasho ukuthi ufundile but akakhona ukuphakama. Bese kube khona omunye futhi othi mina ngifuna ukuthwala kodwa nyasa hayi ukuthwala othi ngifuna ukuba nemali kodwa hayi mina ngifuni ngiyazisaba lezi zokuthwala nani ngoba yazi inyoka nani mina angeke ngikwazi. Abanye baphinde bathini ukuthwala ngiyahalela kodwa mkhulu manje kuyomela ukuthi umndeni wami ushone kuyomela ukuthi kwenze abantu bayisaba lento leyo. Ingabe yona ikhona enye indlela yokuthi umuntu ungakwazi ukuthi umsiza without ezeinyoka nani? Kukhona ukuthi usizakala ngaphandle kwenyoka. Yes. Kunalento ekuthiwa ukukhendla kusukona ukuthwala kodwa ukuphakama isiphakamiso eseke senziwa umuntu. Then
uyakwazi ukuphumelela ngale nto leyo uyimithi enemthetho lo mthetho loyo kune sacrifice mara hayi ukubulala umuntu hayi egazi hayi ukutshintsha impilo yakho like say one example kuthiwa nje uma ulena umuntu wesifazana ungathinti lela bloom leli yes umthetho onjalo nje kuphela uyaqhubeka ulala nomuntu wakho mara ungathinti ibloom hayi ukuthi kuzobulala umuntu uma kuzoyenza ukuyihlonipha leyo mhlambe uma uya lapha eblomini ukhumula icathula umthetho onjalo nje kunemithi enamandla ekwazi ukusebenzisa mara enemthetho yes and then kube khona futhi abathi ngifuna uqinisa like yini omunye umuntu uthi ngifuna uqinisela isibhamu ngifuna uqinisela impi lezi uyakhona ukuzenza kanti futhi into ukuthi zisebenza kanjani siyakwazi uqinisela umuntu kuvala isibhamu kuzivala isibhamu ukuthi umuntu mangabe ecabanga ukuzokubulala wena ngesibhamu manje afike endleleni avelula inkinga jike angasakwazi ukufinyelela kuwe so abantu bathi umuntu wesibhamu awukho ukhona umuntu wesibhamu because of baningi abantu ngabe baphelile emhlabeni kodwa bavele bathi hayi uNkulunkulu uzombona akwenze ukuba ngalo muntu usivalile isibhamu hayi ukuthi uzohamba nje ngeimbambo uthi mina ngivala isibhamu angeke ngidubule cha hayi bazokushaya khehlela bazokushaya. And then kube khona futhi ngibonile ama comment abantu abaningi futhi bamana bathi iqhwabeziko yona ingabe isho ukuthini kanti futhi isebenza kanjani uma sikhuluma ngocapeziko sikhuluma capeziko into strong kakhulu hayi into enamandla kakhulu ngimile ngayo hayi no wena understand lento le into enamandla kakhulu into enamandla kakhulu esesiza abantu baphuma ezithwalweni abantu baphuma emthetheni abawenzayo abantu bakwazi ukuphila impilo yabo abafuna ukuyiphila ucapheziko siyamnikeza umuntu but uba nesikhathi njengento irentayo lento le ikusebenzele 2 years 3 years bese iyahamba umthetho wakho ugcinwa yimi wena kwakho ukuthi uphile nje nocapheziko bese kube khona futhi la uthini umuntu angakulethela isithombe somuntu wakini ongasekho ngabe yona leyo usebenza kanjani ngayo ijuleka ngoba ngiyabona abantu vele bayakhuluma abantu bayakhomenta vele abantu abaningi and then it seems like uyabasiza vele abantu abaningi too much abantu basezakela mkhulu ngifuna ukungasho abayibazi and backthemba kuyabona ukuthi backthemba backthemba mkhulu njengoba ngiphuma la ngeke ngitshele omunye umuntu mina yes kodwa khona umuntu engizomletha mina la wow abantu ngathi bahlula ukutshela la ukuthi lapha kuthengiswa impahla amajini la baship estradini ngazokutshela la ngathi bafihla isigodi samajini so uma sikhuluma ngesithombe hey lapha uvusa umuntu wakini owashona awuthwali futhi ngaye lo muntu ukumvusa because of mhlawumbe ukuhamba kwakhe wahamba wasetshenziswa njengoba ungamsebenzisi khona bamsebenzisayo bamthebula awenzi futhi intembi akusisisono akusintembi ingakuthi owakini yeah because of vele wakini yawe uyayithatha impepho ushise lapha ukhulume uyaye emathuneni ucente mawubuye endlini uthola ifridge loku empty njalo kodwa ubike ocente emathuneni uyaya uthi ufuna umsebenzi usebenza wona lo okuncane nomsebenzi ucoshwe nalapha engadini kodwa kunomsebenzi osebe bowucela wena awusawuthola ufuna lo omunye so sabuka ukuthi kungani abantu boze bagcine bathi abantu abangasekho ababekho ngempela ake sikhombisa abantu ukuthi reality ngomuthi umuntu ukhona uyavuka umuntu akalahlwa ayikho lento ukuthi umuntu uyidemoni so baze bathi abantu ngcono sisindiswe sibalekele lento le yamathuna nani yamadlozi because of bayashisa impepho bayakubeka ukudla lapha ekseni kuthiwa kuyadliwa bakuvuke bakubone kusaselapha lokudla kanti kudliwa bani babeka utshwala lapha baze bagcine baphuza bona lo tshwala bashayana balimala kodwa kungenzeki lutho yes umndeni gcina ucabana wodwa lapha endlini ngotshwala babephuza lapha kuthiwa kuzophuzwa emsamo kuyavuka phela akazange kuphuza umuntu baphuze bona bashayana bacabana so sabuka ukuthi ziningi izinto ezenza ukuthi imindeni iphele ake siwakho umndeni namhlanje uthi uma ukhuluma nomkhulu wakho ngempela uthi mkhulu ngiyacela ngine business mina njengamanje but manje amathenda ami abangibize emathendeni so ayikho into engikwazi ukuyenza mkhulu ngicela ukulithola le tender le 10 million vele ulithola ingabe bakhona abantu osikuyo basiza kanjalo mhlawumbe bathi bafuna amathenda bafuna baningi mkhulu baningi khehla baningi umuntu omdala baningi yo and then ngibengabona futhi khona into futhi uthi indwango emhlophe yona usebenza kanjani ngayo umsebenzi wendwango emhlophe umsebenzi onamandla kakhulu silekelela abantu abathi thatha izinto kangenzeka thatha izinto akwenzeki umuthi asabhilivele ngoba kunini isicaba kunini isifutha kunini isiphalaza asafuna futha asafuna phalaza asafuna cabe sesifuna nje abe muhle but eze nendwango emhlophe semsiza
oba lo muntu unezithunywa na yes le thunywa zakhe ize singafunda into esemnika yona yes lo muntu lona unemoya le moya ayifuna ukulekelelwa makaqala thatha into yesintu yemithi nanani kuyavaleka into zakhe manje ngicela sifocus kakhulu ku ezokusiza abantu into ezifana namabhizinisi nanana and then uyabona ukuthi sesiphila kwisikhathi sokuthi abantu abaningi abasebenzi kanjalo asithi mhlawumbe nanga umuntu uzicalela ibhizinisi lakhe ibhizinisi elincane noma yini nje kuphela ungayicabanga ayithengisayo kanjalo ingabe lo muntu lo ungakhona ukuthi umvuse abe mhlawumbe abe namamiliyoni nje kuphela hayi ke lento ecabanga ngakwazi ukumvusa mara ngaphandle ukuthi angathwelanga baze bathi abantu uthwele ngamvusa mina isibongo sakhe sichintshe phela abantu masuphumelele isithokozelo sakho ukuthi uthwele isithokozelo leso yes ngakuvusa uzube nesithokozelo mfana ukuvusa ngempela unento yakho eqalile wayibeke noma ngabe incane kanjalo mara kungenisela imali kunabantu nje bamaThavet engingabasiza kakhulu sifike siyenza umkhuba ebusuku ngotshwala lona uphuza sife siyeze lo 12 siyeze lo bese siyakhupha siyahamba owake wangena lapha no uzofisa ukuphuza lapha every day noma ngaphuza kupha ngamana soke eGoli abuyele khona sithathola ukuphuza phela notshwala balapha indawo khona athi imnandi kanti usuke sosetshenziwe thathiwa bona abantu abaningi baphuza kangaka akusukuphuza lo kodwa kunento ebabizayo anala guy yathi kimi ethengisayo Mr Khangelana angithanda into oyenza kimi uthi why uthi no because of ngithengisa ayikho yo uthi ngisitoka manje imema i-truck ntambama ngabo 8 utshwala phelile bonke kuyosani because uma imama i-truck eksele abantu bala yima so ungitshela ukuthi magne tavern ngithengisa utshwala wangisiza nje kuphela kuyohlezi kuthengwa kwami utshwala kuyohlezi kuphelile hayi chance me akongenzi lotho thatha ama chance ngami yo and then ezinye futhi ezezinto okhona ukuzenza eziphi mhlawumbe izihlangana nakhona ukusiza abantu amabhizinisi nani abanye abantu ukuthi ngiyobasiza kanjalo mina ngikwazi ukwenza umsebenzi eminingi kakhulu ngikwazi ukusebenza umuntu ngephondo ngimsebenza ngephondo ephiwa abantu imali yes bemhawukela abantu beyibone futhi imali kuye futhi imali engeni lingaphumi the most of the time abantu abanale izinto lezi bavelelwa inkinga eningi uthothi unayo into yokudonsa but awunayo yokuvika njalo uhlala uvelelwa inkinga unemali manje njalo uhlala uvelelwa inkinga okusho ukuthi ikhona lento yokuthi abantu abakuthandi because of abakuthanda unemali hayi ukuthi abakuthanda ukukhona into abayenza yona phela isitha sivuka ungasenzaka next because of uphumelela kanjani so siyakwazi futhi uqinisa abantu ukuthi into maseyaphumelela ingaphunyuki kunabantu abaningi abarish but impilo ephila mase uthi wesondethu uzabe yabona akusiyo because of bathatha into bangathatha into yokuvimba sifuna umuntu noma unebusiness noma unama10 noma kodwa semarket into yakhe ingapheli manje ke lisebenza kanjani ngoba abanye abantu bazothi manje kumele siphinde sivuselele ngabe macede ukungisiza lento le ngiyohlezi ngiyophila ngirish until ngize ngiyofa noma isebenza kanjani lapho kunama level ahloka kathathu leyo yokugcina ile undofanayo lazo ezimbili izinto ezithathu 2 years ithathu 5 years leyo yokugcina undofanayo into yokuthi nawe noma sofuna ukuyilahla ngeke kwazi ukuyilahla zihamba kanjani ngicela ungibreakele down zokuthi le ihamba kanjani ama packages wakhona ngoba ngiyacabanga ukuthi ahamba ngama package anje kufana nokuthwala nawo hamba ngama package le khona isithwala isikanje sona ngisebenza kanje nakanje khona isithwala isikanje sona ngisebenza kanje hayi ukuthi sicacise uzenza kanjani ukuthi mhlambe ngakhona ukuthi ngikusize kanje and ama consequences wakhona yilawa nalawa okay kukhona le esithi ngesithombe leyo ithatha 5 years umuntu wakini ukusebenza kuwe emzimbeni noma empilweni yakho ebese siyakwazi futhi ukuthi umfaka ku level 2 ukuthi akusebenzele leyo muntu loyo emunye 5 years mayithatha 5 years asho ukuthi ngizoba right for 5 years okay but after 5 years impilo yakho izoyehla because of vele izinto ayitholanga ngamandla akho uthola ubu-edile uyovuselela futhi hayi ubuilding izowa phansi maceda angeke siwe phansi not ukuthi mase ku5 years sekuwe building kuthi imoto cha but you can't afford njengoba bophila ngakhona so kumele uvuselele uba vele bengasiphawa yakho bosebenza ngayo ebese u level 2
siyakwazi ukuthi mase siede kwesithu into kuwe emzimbeni ungasathathi yona uthathe okunye ngoba sekunikeza imali enough ukuthi ungangena kwezinto ezinkulu. U-level 3 ile yethi into angeke usakwazi ukuhlukana nayo njengaleso yesithomba angeke usakwazi ukuhlukana nalowo muntu loyo uphahla yena kuphela. Mabenza umsebenzi awusayi kulabo benza khona umsebenzi vela ukusebenzela wena. Abamzala abantu benza umsebenzi awunandaba. Mara wena mawenza lo walowo muntu loyo wakho uvuka ekseni. Mhlaba inkomo wenza yonke into. Lo muntu la akasahambi ku seyaphila ku awulikho elidluzo liphahlayo. Uphahla lo muntu omvusile. Nani konke lokho umsebenzi wakho nje kuphela. Baba kunento abanye abantu ba-understand wonke umuntu emzimbeni wakhe unesidalo. Bese kuba khona umuntu onamadlozi lo thwasayo. Yes. Onesidalwa umuntu wakini wonke umuntu nomuntu wakubo omgadile. But lowo muntu loyo uyi-head officer yakho. Yokuthi angeke bezwe abanye abantu bezozwa ngalo yakucala. Mhlawumbe bathi uyahamba uyahlola bathi ugogo wakho akayifuni lento le. Okusho ukuthi ugogo wakho labo mzana bobantu bana bashona bezwa ngogogo ungakavuma ugogo akwenzeke lutho. Eparliament kuba khona umuntu ozokhuluma kavela nje ipresident ethi ikhulume kungazange kwaxoxa kwathiwa nayo into yokukhuluma. Yes, bengifuna singena nakuye futhi nalabantu laba basemaparliament nayo ngabe nabo uyakhona ukuthi ubasiza nani ukuthi bathathe lamathenda lawa nani. Sibasizile baba. Sibasizile emasejari esebenzela kuwo thina siphinde sisebenze ebusuku sisebenzela abantu laba. Yes. Abaye bazilahlala khona emzini ethu abakwazi ukuhlala nawe ebhangini because of babuka idignity yabo. Yes. Nawe uzothini uzofuna usiza mara uzokhala ukuthi ubone ubani ahlele ebhange kodwa nawe uzofuna lona nawe umuntu njengawo. And then futhi ngibonile futhi ukuthi awusebenzi ngomsebenzi lo wabaphansi nje kuphela unesonto futhi uprofeta futhi khona manje usebenza kanjani and ukhona kanjani ukuthi uzendlile zithu. Okay, that's very simple. Umsebenzi lo wami umsebenzi ebese lesi siphiwo sesonto. Yes. Akuso umsebenzi is a gift lokwesonto. Ubuyimi into engizalwe ngiyiyo angeke ngikwazi ukuyifika. You understand? So like say for example uma ngabe iphoyisa elize ebandleni igcotshwa libe ibishop. Yes. Bese udibana naye aphethe isibhamu lo muntu lo uzothola ngakho lo bishop uphethe isibhamu. Ingani usuka semsebenzini. Ashaya umuntu maye ngempama mfaka evenini lapha uzothi angeke ukukhonza nomfundisi oshaya abantu wena. Ingani semsebenzini. Yes. So naloku wami umsebenzi kusuke kumsebenzi lokulapha abantu. Yes. But kunempilo yami leyo yokukholwa impilo yami. Anyayizi. Yeah. So yilapho kudathiwa ngikwazi ukuhlanganisa ukunyanga nokukholwa. Yes. Ngiunderstand leyo nto leyo. Okay. Siphinde futhi sibuyele kulo msebenzi lo wabaphansi. Asithi manje nakho umuntu ungisizile mhlawumbe ngithi ungisizile. Nakho ibusiness lami vele seliphakeme kanjalo. Or mhlawumbe ngisithathile sona isithwalo lese ngisithathile. Manje ke mkhulu makusekuthiwa ke mhlawumbe awusekho emhlabeni kwenzakalani ngami? Mawuthatha isithwalo msiphakamiso. Sezithu enye nenye kuzo nje kuphela zithu. Okay. Khona lapho kusebenza kanjani? Isiphakamiso yakwazi ingabe mawuwa nami ngwanawe or kwenzakalani? Isiphakamiso yakwazi usicocela ingane. Uyakwazi usicaba futhi enganeni. Ebese ingane ikhule nazo lezo zinto. Yes. Ekhona. Yes. Ifakwa kabi nayo ingane manje noma umuntu ozobathola emva kwalezi zinto ezithathile. Lento yazezakalela automatically abantwana bayaphupha amasoshonile wena ukuthi kwakunje. Oh yes. Leli bayazezakala babe leyo nto leyo. And then ngibengabona futhi enye video futhi yakho emfuleni angazi ngathi bowusiza umuntu emfuleni khona umsebenzi wakho na umuphi. Kunabantu abafuna ukugezwa bagezwe emfuleni bagezwe ithunya bagezwe amadlozi bagezwe abantu bakubo. Suka kwenzakaleni ngalo muntu loyo. Suka funa usizo linjani? Usuke lo muntu athi ufuna into zakhe zikhanye ufuna umsebenzi ufuna inina ikinto yakhe emkhanyelayo seka usebenzise limit yahluleka ndele lo muntu usuka isemfuleni bese kuba khona lo iswa ebusuku emfuleni lo muntu usuka uthatha iphakamisa into enjengesithwalo usuka uthatha zona ebusuku ndele lawo bantu abayaphuma emfuleni ababone sesicoca imfihlo this is secret. Wow. Yeah. Imsebenzi enjalo emfuleni kunemsebenzi yokugezwa nokuhlambula lamadlozi nokuthi idlozi lakho likhulume wena. Kunabantu abathwasile namhlanje mara bathi banomndaba bakwazi ukugida nje kuphela. But ukukhipha lo mndaba ukhuluma abakwazi. Amagama abo wonke ayafana bonke
abo double amanzi bonke abo double amafu akekho nje ukhangela yebo. And then bese kuba khona lento le ukuthi angiyazi ukuthi yazini ngezulu into eboma uyithola boma ehlathini uyabona ngathi umhlabathi isituli yes yona isebenza kanjani yona. Okay, suka kwenzakala suka ngihlushwa yini okungifunani sidu sisebenza izinto eziningi. Siyakwazi ukusebenza umuntu uma sikuvala nje sikutesta nje ukuthi lo muntu esibuye nawo le eZimbabwe uyakwazi nokuyenza lento abathe yayenza. Okay, singacabananga sikuvala singacabananga sikuvale nje sithatha indwangu emnyama hlatha nalo muthi nalento yakho sokuyiphethe namanzi amnyama sigubhe la sifake lapha sizavala esitulini noma ungathola umprofita kanjani yo uzohlaba athi kunenkinga mara ngasho ukuthi ungasizakala kanjani ngaphandle ukuthi sikubhemise nesikubhema lesishunqisayo ke yothi uprofete ke le iprofete ukuthi wena izolo bowudla ini ndeni ungasizakala ini ndeni wavala ini ndeni bese kufuneka umuntu owazi umuthi oba so prophetile kanje sekufuneka umuntu owazi umuthi okuchacha leyo nto le akise esidulini ayogeza lapha esidulini ayokugcaba lapha esidulini okuhlupheka konke kudliwele esiduli sesiyavula ke manje yazo sambo number 2 sesivula into zakhe futhi isiduli ukuthi into zakhe zivuleke sesiyaphahla kunabantu abangawazi amakhaya abo ndini bawuphahlela esidulini kunabantu abanganawo umsamo ndini bawuphahlela esidulini mabaphahlela esidulini kuyikhaya lapha lapha uthola indlela ziningi phakathi uthola kunezilwane eziningi ezincane lelwane zidla ukuhlupheka lelwane zaphinde ziyakwazi ukukhanda ukuthi zibe ngabantu for umuntu wesonto simthwalisa ngesiduli ukuthi abe nesona abantu abaningi umuntu onamabhizinisi ukuthi igcwala lapha simthwalisa ngesiduli ukuthi ugcwale kube into yakhe sithatha isiduli sosifaka endlini sesigubhe sonke sosibeka endlini sikhanda umkhupha hayi yeke lento ecabanga ngiyaphahlwa yeke lento ecabanga hayi yeke lento ecabanga hayi umkhulu mina ngiyabona vele ukuthi umsebenzi wakho vele umsebenzi onqumekile kakhulu kanti futhi ngiyacabanga ukuthi akekho nomuntu ongayazi into leyo ukuya kuphela futhi noba sekuthiwa mhlawumbe umuntu akathembi akangena na kuma TikTok kwakho kuphi ngoba ngiyabona vele macela uDr Khangelani uzobona lapha ama video abantu vele bakhulumayo babonga umsebenzi wakho abanye futhi njengoba ushita abanye bayenza imfihlo abasho nokuthi ngiyabasiza kanjalo and then futhi ngibona le brand le yona iyeka lento ecabanga yona ibrand ukuthi neyakho icwa uye kuphela or ihamba kanjani mhlawumbe. No ibrand egcokwa yimi nabantu abayifunayo kuna lento ethi umuntu makafika emntwini ecabanga into ebhedayo acaba ukuthi makaphuma la kuzoshona abaza azakubuza mamkhulu njengoba ngithatha le mithi noma ngicabile angeke kushona umuntu ekhaya lento ecabangayo agcina ukujikjele endleleni umuntu angasafuna ukusebenza ucabanga ukuthi izothi ngifike ekhaya mhlawumbe lento iyobulala abantu mara ushila imali ukukhangelana but mase afika ekhaya sayenze njengoba kuthiwa yenze sekayasaba yeka lento ecabangayo so kunezinto ezimisa umuntu empilweni ngabe uyaphumelela but kunezinto ayicabangayo akayeke lento ayicabanga sesithi lesikhathi ucabanga but ayikaze yakuphumelelisa lento le mina into engangiphumelelisa ngiyiyeka ngiqale ne manje ke esontweni khona isonto lakho livela lingena abantu ukuthi banjani mhlawumbe wonke umuntu owamkelekile uthi angaze esontweni lakho ebandleni kanti and futhi likuphi usebenzela kuphi for ngoba omunye umuntu uvela uzosho ukuthi hayi ngiyamuza uDr Khangelani sengifuna ukungena esontweni lakhe ebandleni siwamukele wonke umuntu hayi ukuthi samukele umuntu okholwayo noma onjani noma oyinyanga noma oyisango noma abuyisango noma oyinyanga noma usini noma marungezi nobunyanga bakho ungezi namabhaya akho shiya konke into sokhonza uNkulunkulu lapha siyamukelile mazolalela umthetho yonke into siyamukelile because of uma singafunda abantu esibabona mhlambe ukuthi ngazathi ba wrong so shumayeza abantu bavethe si right yini injongo ethu ukuthi siye esontweni mangabe sina si right then sofundisa abantu yes ngamabomu nje uma ngabe uJesu athola owesifazane waye kuthiwa wayefeba kakhulu uthi ucela amanzi kuye then lo uthi uyazi amaJuda namaSamaria wangena ndawo umfazi waseSamaria mase uJesu akamtshele konke ngaye ukuthi unamadoda angakho uyahamba uthi ozana uzombona ushuthele akasekho isidingo sokungena lapha because of owesifazane sekamngenele uJesu akasakwazi ukungena lapha kuMsamaria because of sekangenile so kunezinye izinto emele ukuthi olophuza ezesontweni uzomshumeza uze yazahamba utshela abantu abaphuzayo ukuthi uNkulunkulu ukhona ungathi ebandlela ubafuna abantu abaphuzayo kanti uzoguqula kanjani abantu abangeke ungene ethaveni ushumeze khona so uzothola abantu abaphuza angene la azohamba batshela ethaveni hey basiye esontweni kumnandi uzothola umuntu othakathaza akuye kuthakatha biza umthakatha ezesontweni umshumayeza ndeni bese umthazo uhamba atshela bayathakatha kuyahlaleka enkosini noJesu akazange angene naye lapha
kodwa watshela wesifazane wagijima watshela abafema nabo. Yes. I don't understand. Sabe. Hayi ke lento icabanga. Mina ngiunderstand mina. Okay. Manje for abantu abafuna ukuthi ubasiza utholakala kanjani kuma cellphone nani kuwonke umuntu oyizwile lento lena ukuthi ungakwazi ukuthi umsiza ngayo utholakala kanjani ungashiya nje kuphela umlayezo nayi into yakho. Okay. Sitholakala ku TikTok Khangelani Gcabheziwe. Bese siphinde sitholakale na ku Facebook ngo Dr Khangelani, ku YouTube Dr Khangelani siyatholakala inamba 073 1030 140 073 1030 140. uma umuntu seka ready for ukushintsha impilo yakhe. Hayi socucisa nice wena mase ngizitshela vele sengizofuna ukushintsha impilo yami. Mangaba so serious nje. Then sikhona futhi kuye uTikTok ngoyeka lento ecabangayo. Mawujeka lento ecabangayo nje ikho lapho sinama topic anzima kakhulu ngokuchaza kabanzi. Yeah, bese lo TikTok othi Khangelani Gcabheziwe kulo khuluma ngami kuphela. Lo la sengichaza kabanzi deep. Ngawe. Okay. Nabantu abasizakala. Uthi ubani wasizakala? Oba siyabona siyasho ukuthi ilo nalo mara ngeke kuvele nabantu abasizakala. Noma ngeke avele bonke abantu abaphela omunye umuntu umfihleleni inkosikazi wakhe, omunye umfihleleni indoda yakhe ukuthi uyaphi. Ngeke akasakwazi ukuxoxa. Kodwa kufuze kube khona oyiwani. Hayi ngiyakuzwa kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi Dr Khangelani sicocile yonke into. Mawukuthi ngizikhona mhlambe ezisalele umlayezo okufuna ukuyisho ongayisho manje kubantu bakho. No, akukho engifuna ukusho ngaphandle ukuthi singabelaphi bendabuko siyanthanda futhi singabelaphi bendabuko siyimisela ukunisiza if nanemisela because angeke usize umuntu naye ungayimisela thatha uJesu uthi uyathanda na asho kune indoda igula uthi uyathanda na uthi wena ngasinda noma singakunikeza ini baba if wena ungabelieve kuleyo nto leyo awubelieve so ungezi kimi kanti awubelieve kimi. Yes. Obusukungaforcedwa ngifungabizwanga ngenkani usukuyifonele wena wayizela wena ungakhonjwanga umuntu esibaba and kunalento lokuthi baningi okhangelena sebakhona bafuna babhasobha lama social media sekunabo khangelela abaningi bafake ama account abo TikTok nabo Facebook mina ngikaze ngicela umuntu imali mina inbox umuntu mina ngibuza ukuthi ilethi imali lo nayi cha uza kimi esigodlweni noma ngiposa lezi video khona ubona ukuthi abantu baningi bafaka imali bacabanga bakhuluma nami kunabantu abatrade ama account bafaka izithombe zami baze baba yimi but asithuki ke because bathi imoto ehamba ikonkothwa izinja imoto ehamba ikonkothwa izinja makabe imoto ehamba ikonkothwa izinja yeah siyabonga kutsho siyabonga kakhulu Dr Khangelani for ukuzivakashela bafethu nizwele ke namasofuna ukushintsha impilo yakho masofuna ukuphumelela maso ready ukuphumelela so ibhala inamba la nescreenini niyazi ukuthi nizohlangana kanjani noDr Khangelani siyabonga Khangelani ngwele camera manje asibonga.